hadi bulduk. Ayranımızda hoş geldiniz. Birinciden sizlerge rahmat. Çünkü şu darajaga bizi getirip, östürüp, şu çağırtımları, çünkü darajaga getirip sizlerge birinciden çok rahmat. Neler? Çünkü bizim dastarxanda çay içiyorlar bizim. Örtüyüzde, örtüyüzde. Geçir dara başları Üzülüp düşüp canlıra Üzülüp canlı başları Mezgil toplu şaşmacı Gel gündü bülbül toplacı Ağamol gelgen suyundu Çirkin dağ kalmak sallaysa Ayameyecek şafiratları oturup getirsene. Biz de getirdik. İnce kıtayı müteleneceğini getirelim. Ondayım benim kalırım. Gel Ukan. Vay, mekteptekilerden bir dirban verelim. Dostlar, dizilgile. Sen sartas bulursun desin iliş bak. Saç dizil ulecek kaçırır. İyip katıyıp kayın güzel Eğilik bayağı. Hemen. Kaysırı dörtesine. Kızıl gülbüne kaysırı. Cakşır dörtesine. Gençler hoşum var. Yoldaşım. Vastaşım. Tamam. Usta 3 kilo almamız. 3 kilo almam. Muhammed. Ama o geri durayım da öyle bir. Şunlarla Wi-Fi yok. Evet, Evet öyle unutmayın. Uçanı gel kapat. Gel hata var su. Uçanı. Uçan atayın lan. Sen de başkasıyla ona uzak atayın demek. Gözler oğuşun sakası var. Şuraya var şöyle. Çocuk. Çocuk tamakta var. Şurada çıkıyor. Sakal bir oğlan. Ben bir oğlan. Hakemlerden savaşmak lazım. Adlet. Adlet. Ceket. Az geldi.
Olmazsa öyle mi? Ulan 5 parmak yazı atacak. Bu kasapçı ola bu. Malды жақсы сойот бұл. Ушулар турасы айылдыгын элин ушул телейт эт менен. Андан кийинки балагылы буга кайрылабыз. Кыйын эт пишират да кой. Кыйын эт пишират. Булар шаар боюнча заказ алып 5 пармак сойушат. Я. Мына балдар отурат биякта. Мына турат биякта. Сырылса турат. Менен сүйлөшүп атат экен да, видеого тартпастын. Бияктын атын азыр угабыз. Атыңыз ким? Өмүрбек мен. Өмүрбек. Атыңыз жакшы экен. Сиздин байке, сиздин атыңыз ким? Айбек да мен. Бияк эмне максат менен чогулуп атасың? Баш саш дегенде лицейста. 20 жыл өткөрүп, Бояк үстүрөп кылбыз. Бай деп мына баштап атабыз. Бисмилла деп мына ата-энелерди чакырдык бүгүн. Жейлерди чакырдык. Берип азыр коноктоп аткан кезибиз. Жакшы. Балдар чогулуп азыр жиликтин баштарын жейбиз. Биякта тапшырыбыз. Мына жакшы болуп атат 20 жыл. Ойдогудай буюрса. Суттан кетсеңер боло берди. Азыр ата-энелерди сыйлап атабыз. Биякта конок шаардан келген. 20 жылдык жакшы өтүп атат. Ата-энелерге тамак берип сыйлап атабыз. Блогер Кудай университеттен. Москвадан келген. Москвадан көчө жакын учуп келди, эмеден, алыстыкы эмеден. Жакшы. 20 жылдык өткөрүп. 20 жылдык жакшы өтүп атат. Ошто сыйлап койдук. Мына этти биширишти. Этти тартып атабыз. Есинен карап. Мына Тибо казанга. Тапар үйдө. Вакыт билежей. Окуткан эки класс. Биринчиден ушундай балдарды таап, өстүрүп чоңойтуп, бизге бергениңизге чоң рахмат. Сиздер бир топ болуңуздар, өмүрлүү болуңуздар, балдарыңыздар берилишин, чөйгөсүн, чайын ичиңиздер. Ушул 2 класстын ата-анасынан билеже менен акилеже ошолордун жаткан жери жайлуу болсун. Билеже менен билеже ишке кеткен чайбызды Сыяк мен айлансам батамбы? батасын азат. Орто менен. Ушул урматтуу үйүнө бирге отурабыз, урмат. Чоң рахмат. Баардык ушул ар бир бала ушул жерде турмушта өзүнүн ордун таап, жакшынакай үй бүлө бүтүшүп,
жакшынакай келиндерди да алышты. Кээ бирөөсүн көрөлү экенбиз азыр көрдүк. Адамдын бир эле көргөндө жүзүнөн эле билинет. Баары өзү балдар дагы өздөрүнө төп келген жакшынакай келиндерди алышты. Ушул келиндер менен кармашкан колдор үзүлбөй, ушул классташтар менен аман болуп ден соолукта өздөрү айткандай дагы 30 жылдык өткөрүшсүн. Сиздердин жолуңуздар жолдоп небере көрүшсүн, чөбөрө көрүшсүн. Ушул классташтардын арасынан өтүп кетти. Ошолордун да жаткан жери жайлуу болсун. Ошолордун ата-энелери ошол балдарын ушул классташтарын сыйлап ушул эскерип атканына да чоң рахмат силерге. Мына жакшылык болсун дайыма, айыбызда жакшы нерселер көп болсун. Анан ушундай байкалып мына кыркка чыктың. Башында эле кандай болсун өр, аягы деле ошол экен да. Көп туурасы боюнча Ирина, эң көп күткөн ушулар эле го дейм. Анан 2 класс окугандар. 89. Анан башында ынтымактуу болсолор, ынтымагыңар үзүлбөсүн, дагы ынтымактуу болгула. Сиздер айткандай жакшынакай колуктуңар бар. Үй-бүлөдө ынтымак болуш керек. Анан биздин айылдын жана да айтып кеттим, биздин айылдын эң көбүрөөк балдар силерсиңер, анан ынтымактуусуңар. Ушундан жазбагыла. Ушунуңар үлгү болсун, кийинки жаштарга дагы сабак болсун. Мына 40 жаш деген кыр ортосу деп коет го. Biraz pazartsalar öyle. Eceklerinde bir tane çarşıya kaçtıkta. Ben çaçma agat ketken oylap yoldan gelmedim. Aşırı 30 yıllıkta zorlukların altını çıkıyoruz kötü olsun ya. Ata bir ata dinay. Ay caz gelmesin mi? Caz yok. Hurmat tez stroysaga. Ola kaç hurmat. Oturla. Kaç hurmat. Büt tarttırdı teksi. Gel. Tartar lan. Ne sultan mekle sütçay bizde kanında işte. Ne mağara sütçay. Yaxşı görünüyor. Bu kafalar kapıya çıktı. Bir gün neredeyse ilk gün olacak bunlar. Nereye gitti? Gülörüne var.
Ушул эл Олимпиадада 4-30 Сафихан биринчи орун алгандыгы үчүн сыйланат. Кымбаттуу айыл тургундары, жанагы сенде мугалимдер жамааты, окуучулар, силерди бүгүнкү 23 Акыты Коңгуроо күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эмнедейбиз ушу окуу жылын аяктап аткан 9-класс жана 11-класстарга аларыбыз күндөн толук каалайбыз. Жана алдыдагы мамлекеттик экзаменин жакшы деңгээлде тапшырып атса десекпиз. Эмнедейбиз 20 жыл атайын чогулуп келген биздин балдарга дагы чоң рахмат баарына. Алыстан бери атайын Россиядан бери келишти балдар. Ушул бизге тарбияны берген биздин эжебизге чоң рахмат. Эжебизге балдарга калар үчүн жол каалайбыз, окууларына ийгиликтерди каалайбыз. 86 атынан баарыңарга чын денсаулык. Иштеге белегибизди бердик, алдыда айтып кеткендейбиз. Bluetooth mode. Ет бергендерine çok rahmat. Bana ilgilik. Çok rahmat. Bizim kantaşların attan bana çok tamam. Bizim kızlarımız var. Okey ya neyim kantaşlar söylüyor olur. Salamatsızlar, hormatlı ağa ejeyler, okuçular, ata-eneler, jana meni sүйүктүү 11 жыл окуган бирге классташтарым баарыңардын бүгүнкү 20 жылдык айрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эмне дейсиң ушул бак эле убакыт учкан куш экен, билбей эле ушул 20 жыл өтүп кетиптир. Биз дагы ушул убагында 11-класс изип турбай баарыбыз тең ушундай суп-сулуу жаш болуп турдук элек. Билбей эле убакыт өтүп 20 жыл өтүп кетиптир. Ошол эң биринчиден ушул бизди мектепке киргизген, алифбени А деп танган үйрөткөн эжебиз, текке каршы эки эжебиз, Бактыбек жана Зина эжебиз окуткан бизди. Текке каршы ушул арабыздан өтүп кетти. Аларга иманда саламат болсун демекчибиз. Андан кийинки ушул жогорку классты колуна алып өзү Бакаева эжебиз өз айтып атат бүтүрдү. Ушул эжебизге чоң таазим этебиз. Жакшы тарбиялады бизди баарыбызды тең. Ушул келгенде катуу тартипти салганда ушул эжебиздин аркасы менен биз азыр баарыбыздын өз жолубузду улап жакшынакай турмушта жашап атабыз. Эжебизге чоң рахмат. Көптөгөн бизди тарбиялап өстүрдүңүз. Сизге үй бүлөлүк бакыт. Келечекте ушул балдарыңыздын төрүндө дайым ушул бөлүктүү кадырга жетиңиз. Сизин көрүңүз. Чоң рахмат. Ошол андан кийин ошол бүтүнчүлөргө дагы ак жол, өзүңөрдүн келечегиңер алдыда каалаган ойлогон максатыңарга жетип ошол окуу жайга тапшырдылар. Силер да ушул келечекте ушул 20 жылдыкка келип, эжелериңизге дагы куттуктап кеткиле. Ошол дагы эмнедейбиз, бүтүнчү 20 жылдыктарга дагы рахмат. Классташтарыбызга
Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, эже агайлар, ата-энелер, бүгүнкү байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дедейбиз баарыңыздарга ден соолук, өмүрлүк убакыт, ынтымак каалайбыз. Бүтүрүүчүлөр, силерге ак жол, келечегиңер кең болсун. Ошол силерде ушундай 10 жылдык, 20 жылдыктарды өткөзүп, эмнебиз? Бизди тарбиялап, ушул дәрежеге жеткизген эже агайларга чоң рахмат биздин атыбыздан. Ошол Ирина жеңишке кичинекей беребиз бар. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ардак грамотасы менен берип коелук. Чоң рахмат. Korkup gelip kalgan biröyle mesle çok kaldı. Жазап келип. Концерт сарыптасынан аттап. Анан эжелерди майрамдатып биякта кетиребиз да, кетирип анан өзүбүзчө майрамдайбыз. Вино ичебиз. Кетебиз, биякты жыйнап коюп, кетсек эне жешеси келип кылат да, көтөрүлөрдү таап алганса, этикеткасын таап алган. Этикеткасын таап алып, анан бизден сурап атат. Билеген чур. Эндештеген көчөйүндө кылган эле кеткен болдучу. Эже биз эчтеке кылган жокпуз, башка мойнубузду албай. Акчаны иштеңер сурап. Биз ичкен жокпуз, ичкен жокпуз, таап атабыз. Жок, ичипсиңер болбойм деп этикеткасын таап алыпчы. Мала ичкен келди. Эже мусат жаштар турган. Көчөйүндө булар экинен иштеп деп атпады. Экинен иштеп деп айтып атпайбы? Качан иштегенбиз? Үч билдеби? Жок, эже чын экинен иштеп деп. Моска чыкты дагы. Нормальный. Ошо таяктын эмеси фиди негизичи. Жакшы жактары аябай көп. Бул жерде жолдоштордон турасыңар, мен өзүм 5 эркектин арасында өскөн кызмын. Илгери ошо Музейде башы алтын менен кармалган кыздын сөөгү бар. Ошондо ушул туура судан чыгыпты. Көрсө, туура суу бир заман аябай өнүгүп өскөн, калмактарга моюн бербеген кап болгон экен. Мына колхоз десин, сезонный десин. Ким айтат ошону? Коям. Колхоз эмес, область райондо айтат. Ошончу мына $5000 сүрөттөр. А мону бар, действительно туура судан. Кандай үйдө не бар, сен үйүң жазып. Даже эшикте мындай эмне таштар эмелер бар эмес беле? Алар исторический немелер алып келишет. Ошо да мына. Эми эшикте акыр болгон көрөлү.
Bugünkü bayramda sizlerle olan çakan auksionumuz vardı. 500 so'mdan Taşla stavkalarını götür. Stavka sandı degan 4000'den başlar. Yine boylaysızlar. Bu yerde tiri canlıkta bo'lishi mumkin, it mushukdagi. Dört bin 50 somdan başlayıvergile 60 som 70 somdan. 4001 meden başlayıverdi. 4001 somdan başlayıverdi. Kaça? 4000'den öyle. 4000'den öyle. Açıklayayım görelim. Hem açıkla bol dedi. Öykü kendesin. Neyzi degen bir gün burun aytıp koygular degen geçeki günde aytkan. 40 degen oydan alıyorum. Neyzi 40 degen yok. Anan geçeki günde aytkan. Sanın tak aytıp dedi. Geçeki hiç kim aytkan. Mektepteyim mama. Öyle güzel. Biz yapmayın tabakçı. Hoş geldiniz sizler, hürmetli toy üyeleri. Hoş geldiniz.
Sizge bir koyun mikrofon doğru muhabbet koyasın mı? Geliniz.
эле биздин төрүбүздө ушундай эле сыйбып жүрүңүз. Баарыңыздарга ден соолуктар бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы жолугуп. Эми суранып калдым эле Нурхандын бир окуяларын айтып берейин, бир эки окуясын. Я айтып берейин эки окуясын. Тырмактар бир нече секшер болот. Башка койду. Нурхан экинчи баланы кып-кызыл кылып боеп алыптыр. Анан экинчи баланы атып, төрт колун парта үстүнө койду да, ийирлете. Сургуч менен чапса эки колун чыгарса, кып-кызыл эки тырмагы. Дагы бир окуясы. Алгебрадан бир нече суроо берип латындын кандай тамгалар менен белгилейбиз десе, Нурхан туруп алып, альфа, бета, гамма, дамба деп. Окул дамба кимде деп бир нече секирип калат. Дамбаны сен кайдан чыкты? Сормогондон алып келдиңби деп коет. Yaşıl yarıtır, yaran yomenen, açan gelirsin, oy, açan gelirsin. Yaşıl yarıtır, yaran yomenen, açan gelirsin, oy, açan gelirsin. Yaşıl yarıtır, yaran yomenen, açan gelirsin, oy, açan gelirsin.
Kanteyin tabalbay koydum Детство, ты куда спешишь? С тобой. Детство, ты куда ты? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Миллионы алых роз из окна видишь ты. Кто влюблен, их всерьез. Классташ балдарыңыздың атынан базар кауыс бар ya. Ошаны тапшырып қойсақ келеріне. Üstüne ortası.
O iki büyüyorlar. Bizden estelik. Altın saatlik. Uzun saatler arayın yorgunca olsun bizi este. Burayı görürsek altın sınıf tarafına düşük saatli bir görmedi olalım. Bakalım. Arkadaşlarım Aklı oldular. Kamani oldular. Baltay'dan bu Kitti Öztürk'ün Çoğayt'ın Eşekleş'in orgun basıklar. Bizler çok hatta oldular. Mojeden mojede keşke. Bizler. Altın saat. Altın saat. Ekici gelecekler. Okulu. Yaxşı, bilgisayar. Takı toplu olsun şu saatte takılıyor. Şunu böyle sayın olsa. Araç olsa, altında olsa teşvik olanlar. Bince yıllık işlerden oldu. 100 bin canlanması. Gelin, böyle bakırsın. Bunu aklınıza. Bunu da verin tamam. Ver ara. Kızlar gelin. Az da olsa gökte görünürler.
Kırısta bitti cahardi Oylama demesi gelinime Hoşundu seni tamam de Oylama demesi gelinime Hoşundu seni tamam de Hayır seni tamam de Vay 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 Hey day 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 Sırtımda senin yolu Öl boyla bastım günü boyu Ül hayır senin maskoluğa Ölümdü iskemir yolu Ül hayır senin maskoluğa Ölümdü iskemir yolu Ölümdü iskemir yolu Hay lay lay Day 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 Sağımda gitken ilistir Düştüsü istegimizdir Düşürücüsün aralar Kızmaldan birgin bilistir Calımda bütünüz bildir Yaşalan gözlerimizdir Öldürmek sığdırım Sığlagan yüzüm kıdırım Erkelik dostum oşonda Tenpisi tentik sığdırım Sığdırım bolbo yemedi İçimde yalan sızılır Балтырхан терси қараған, балтырын жиып қанаған. Қаралай ала кешкен сен, суықтан суға жалаған. Суық болып қалға келмеді, ойлар өчін домалама. Ezilgi ойлар аламан, bulutla erip taragan. Жаштықтың жаш өлересем, кече кетпей санадан. Bakılla öyle, bakılda öyle, kalk olmadı diyor. Koydum kalktın artık. Varlı. Biraz gibi. Boşluklar, boynuz tutuyor. Gülmeye mi? Hey! Ayday, ayday.
Sen tepmedin aileyi mesela. Вообще тоодон. Aileyi mesela sen tepmedin. Вообще тунук көрүнөт. Ошондо приказды ким берет, ошондо чечишип алат. Колду көтөрүп, урмат маңдайында турат. Kır saran baram ki Kırısta sıcaklar ki Oy baba demen tekerine O sonda seni tamam de Oy baba demen tekerine O sonda seni tamam de Hayır seni tamam de Sırtında senin yolu Gül boylu bastın günü boyu Gül hayır senin masboluğa Gülümdü iskey bir yolu Gül hayır senin masboluğa Gülümdü iskey bir yolu Gülümdü iskey bir yolu Bu bayi Kır saran baram ki Kırısta sıcaklar ki Oy baba demen O sonda seni tamam de Oy baba O sonda seni tamam de Hayır seni tamam de Sen de bilen ara karata mı çok? Hem onda çift. Sırtında senin yolu Gül boylu bastın gül boyu Gül hayır senin masboluğa Gülümdü iskey bir yolu Gül hayır senin masboluğa Gülümdü iskey bir yolu Arkadaş dinle. Arkadaş biliyor. Birinciga 1000 so'm birinchiga. Qo'yib berdim. Birinchi olganda 1000 so'm, ikkinchiga qo'yg'ula biringlar 500 so'm. O'tiracha, o'zini qaracha, mana ko'rdinglar bunda. Bunday bunday qachon. Al sizlarga. O'rtasi bo'sh yer. Mana men sizni belli turaman. Bunda el bo'lsa Yaxshilab qaramasanglar, yaxshilab. Bir, iki, üç, dört. Sana. Sen sana. Bir, iki, Yaman o. Can öyle zil.
Bir cönele tutarsan bu var böyle. Oldu. Normal. Ver boyun ver bir deyken. Hey, 3 köçeğin sana oysan, 3 köçeğin. Hey, 3 köçeğin. 3 köçeğin böyle, 3 köçeğin sana. 3 komanda. O elin mi? Sana annem gözü var. Elin anne turap turap mı? 3 komanda oldu. Bir de sana anladım. Ben bir de sana anladım. Barla özde tek kaçır. İnşaat da öyle, özde böyle. Bir de gönder. Bir de bir var liste. Hey, 4 ön getir, 1 ön kalkla. Git dizini gire hayır, dizini gire. Hey, dizilere çıkar hey. Dizilere çıkar. Olmaya kaldı mı öyle? Evet, ben böyle preyim şaktı. Bizi siz öyle ben böyle preyim ya. Tıp tinçile ya. Hey, Bir ön gele, sinir gele, çay bir ön gele. Gözüne karap karap öyle. Az biraz video kapat. bir önden şöyle. Video tart koyma. Hey, buna tartıdan video kaç, atan verin bunu. Tartadan ben hey. 1 2 3 de toktok 3 3 yok. Andan gayrı 1 2 3 1 2 3 de sana kaç şey. Sana var paylan Şak tayt bak o. Şak tayt bak o. Soldan git oraya. Yok o dur. 1 birden biri aşık oldu. Gim otur ultra gim bir tayt uşaktan tayt kandar temasının üstüne. Kaça var? Ekin ayt kandar. Bizdeler Barına renk bol götür. 3 biz. Sizler 3 ön gele yapın. 4 tane var. Can Arap yapma. Onda 3 Çocuklar kol kaldı. Biri aşık olup kaldı biri. Bire çıtırsan almasın. Öldürüklerimiz. 3 tartışa olunca bir merele 2 tartışa olur şunu. O birden bir öngele. Birden bir öngele. O. Nazira arkasından uçuyor hasta. Dört öyle tur var. Batma tartışma. Taygalanıp cıgılbayın, tartsana taygalanıp cıgılıp kalmayın. Evet, turuncu tur olduk kızlar. Otur, kaçma, beken parmak var. Tartma lan. 2 3 cılgınlar. 2 Ay mağladas. Aytırgım ayağı öydeken de. Oşo jana öydeken. Jana sırtı şuradan Türkiye kadar. Ha, buna gelmedi arkana. Azizler boldu da. Eksiye direcene şuradan tut yap.
Öldüyle beri. Ova. Ova.